Predlog odluke o donošenju prostornog plana grada Loznice, koji će se naći 29. jula na sednici Skupštine grada, je jedan značajno unapređen planski dokument u smislu planiranja celokupne teritorije grada Loznice, u smislu definisanja pravca budućeg razvoja celog grada, a pogotovo seoskog područja. Nema nikakve veze sa otvaranjem rudnika jadarita, naglasila je na konferenciji za medije glavni gradski urbanista Dragana Jovanović. Okupili smo se danas povodom iznetih navoda koji su plasirani putem različitih medija po pitanju toga da se donošenjem novog prostornog plana grada Loznica, citiram, širom otvaraju vrata realizaciji projekta Jadar, pa se stoga traži da se iz skupštinske procedure povuče prostorni plan grada Loznica. Smatrali smo da smo dužni da našim građanima pružimo ispravne informacije koje su sadržane u sledećim činjenicama. Prvo, Skupština grada Loznica je donela odluku o izradi prostornog plana grada Loznica 2018. godine. U tom trenutku je bila doneta odluka o izradi prostornog plana područja posebne namene za jadarit i to je sve što je u tom trenutku bilo poznato. Prostorni plan područja posebne namene za jadarit je utvrđen uredbom Vlade Republike Srbije 2 godine kasnije, to jest tek 2020. godine. Razlozi za izradu novog prostornog plana svakako nisu bili verifikacija prostornog plana područja posebne namene za jadarit, pošto 2018. godine ovaj dokument nije ni mogao postojati, već su razlozi za izradu prostornog plana grada Loznice tada bili sasvim drugačiji. Prvo, sadržane su obavezi grada Loznice da uskladi ovaj planski dokument sa zakonom o zakonjenju objekata, s obzirom da se u gradskoj upravi nalazi na stotine nerešenih postupaka ozakonjenja objekata koji se nalaze na teritoriji prostornog plana grada. Drugi razlog sadržan je u ažuriranju podloga, s obzirom da je od 2011. godine, kada je donet stari i još uvek važeći prostorni plan grada Loznica, došlo do izrade digitalnog katastra za celu teritoriju grada. Ono što treba da se nađe 29. jula na Skupštini grada Loznice je jedan značajno unapređen planski dokument u smislu planiranja celokupne teritorije grada Loznica, u smislu definisanja pravca budućeg razvoja celog grada, a pogotovo seoskog područja. Takođe, ovaj plan odgovara na zahteve velikog broja privrednih inicijativa i inicijativa građana, kako vezanih za ozakonjenje, tako i za planiranu izgradnju. Ne prođe dan da se nama u gradskoj upravi, što meni, što načelniku odeljenja za planiranje i izgradnju, ne javi neki građanin da pita kada će biti usvojen ovaj prostorni plan, kako bi ostvario neki svoj zahtev. Kao što sam spomenula, akcenat ovog plana je na razvoju seoskog područja, pošto je ono u najvećoj meri čini obuhvat prostornog plana. Samo duž trasa novih državnih koridora brzog puta i nove obilaznice oko grada planirano je nekoliko manjih proizvodnih zona kako bi se omogućio ravnomerni razvoj teritorije grada, dakle i naseljenih mesta koja gravitiraju ovim koridorima. Ne treba spominjati da se izgradnjom novih državnih puteva na teritoriji grada obezbeđuje bolja povezanost ovih naselja sa centrom grada, kao i sa koridorima višeg ranga, a saobraćajnu infrastrukturu prati razvoj i komunalne infrastrukture, čime se obezbeđuje rast i razvoj i perifernog dela teritorije grada. Da konstatujem, razlog za izradu prostornog plana grada Loznice nije verifikacija projekta Jadarita, kako se to želi predstaviti, niti on može da se bavi ovim područjem, pošto je on definisan prostornim planom područja posebne namene za eksploataciju jadarita. Već je akcenat na razvoju preostalog seoskog područja, sagledavanje potencijala za sveukupni rast i razvoj cele teritorije grada i otklanjanje onih ograničenja koje ima sadašnji prostorni plan u pogledu podloga i nemogućnosti ozakonjenja objekata. Glavni gradski urbanista navodi i druge činjenice. U planiranju postoji hijerarhija prostornih i urbanističkih planova. Najviši je prostorni plan Republike Srbije, pa regionalni prostorni plan. Postoji i prostorni plan područja posebne namene. Ova 3 prostorna plana donosi država, odnosno vlada usvaja uredbom o utvrđivanju. Prostorni plan područja posebne namene donosi se za specifična područja kao što su nacionalni parkovi, eksploatacije mineralnih sirovina, projekti od nacionalnog značaja i upravo zato ih donosi Vlada Republike Srbije i nisu u nadležnosti lokalne samouprave. Jedino prostorni plan grada Loznice donosi lokalna samouprava, naglašava Jovanović. Imajući u vidu da je prostorni plan područja posebne namene za jadarit usvojila Vlada uredbom, to je za prostorni plan grada Loznice koji donosi lokalna samouprava viši akt i stečena obaveza.
Stečene obaveze su svi ostali dokumenti koje donosi vlada, dakle sve ostale uredbe, a stečene obaveze su i svi ostali planski dokumenti koji su doneti na teritoriji grada, znači i planovi detaljne regulacije, planovi generalne regulacije. Sad, kako ih prepoznaje prostorni plan grada Loznice? Prostorni plan grada Loznica mora sve te planske dokumente da pobere, da tako kažem, da se sakupi i da ih identifikuje. Tako što će ih označiti kao zone ili koridore u kojima se primenjuju ti usvojeni planski dokumenti. U tim zonama se ne primenjuje prostorni plan grada, već se prostorni plan grada bavi onim preostalim područjem izvan tih zona i koridora i planira namenu površina i definiše pravila građenja i uređenja na tom preostalom zemljištu. Kada je u pitanju prostorni plan područja posebne namene za Jadarit, dakle prostorni plan grada Loznice, ovaj prostor prepoznaje kao zonu u kojoj se primenjuje prostorni plan područja posebne namene za Jadarit, a ne prostorni plan grada Loznice. Znači, sve dozvole i rešenja u tom prostoru ne izdaju se po prostornom planu grada Loznice, već po prostornom planu područja posebne namene koju je usvojila vlada. Stoga su besmislene tvrdnje da se donošenjem prostornog plana grada Loznice verifikuje projekat Jadarita, da se uvodi na široka vrata, jer se tim prostorom ovaj plan ne bavi. Ova tvrdnja je pre svega neodgovorna prema našim građanima koji čekaju donošenje novog prostornog plana, kao i prema svim onim građanima koji u budućnosti mogu nešto ostvariti putem ovog prostornog plana. Ovakva tvrdnja je veoma opasna i štetna, jer bi nedonošenjem jednog ovakvog dokumenta bilo sprečeno na hiljade naših građana da ostvare neke svoje iskazane zahteve i nedonošenje prostornog plana grada Loznice ne bi imalo nikakav uticaj niti efekat na realizaciju projekta Jadarita i ne bi zaustavilo ovaj projekat. Prema rečima Dragane Jovanović, predlog novog prostornog plana prošao je sve neophodne procedure, rani javni uvid i javni uvid, kada su sva zainteresovana lica mogla da se jave i dobiju sve informacije vezane za prostorni plan. Bilo je zainteresovanih meštana iz Brezjaka i Nedeljica i oni su na sva pitanja dobili odgovore. To pravo mogli su da iskoriste i odbornici i udruženja građana, dakle sva zainteresovana lica. Treća činjenica koju želim istaći je da je prostorni plan grada Loznice prošao svu proceduru, između ostalog i stručnu kontrolu Komisije za planove grada Loznice, u kojoj se nalaze i 3 predstavnika izabrane ispred ministarstva. Pre upućivanja ovog dokumenta u skupštinsku proceduru, isti je dostavljen i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi davanja saglasnosti. Ovo ministarstvo je formiralo svoju Republičku komisiju za planove koja je dužna da oceni zakonitost i usklađenost planskih dokumenta. Ova komisija je utvrdila da je prostorni plan grada Loznica u skladu sa planovima šireg značaja i sa ostalim planskim dokumentima i predložila ministru da da saglasnost na prostorni plan grada Loznica. Da je komisija, bilo naša lokalna ili republička, ustanovila bilo kakvu neregularnost, ovaj dokument bi bio povučen i vraćen nazad u proceduru. Međutim, obe komisije su verifikovale ovaj dokument i time utvrdile da je dokument u skladu sa zakonom i ostalim planovima i data je saglasnost na prostorni plan grada. Na osnovu svega ovoga što sam rekla, jasno je da je prostorni plan grada Loznica da se želi ovde iskoristiti za nešto drugo. Da se želi zloupotrebiti za zarađivanje političkih poena pod parolom zaštite interesa građana, a suštinski suprotno njihovim interesima i na njihovu štetu. Zato smo smatrali nužnim da iznesemo prave činjenice i činjenice u smislu da informišemo naše građane o čemu se zapravo radi, a na njima naravno da prosude o čemu je ovde reč. Ja očekujem da će sutra biti donet novi prostorni plan grada Loznice na Skupštini kako bi naši građani koji žive u područjima koja pripadaju prostornom planu prostornom planu grada Loznice dobili kvalitetniji plan, razvojni plan i mogli da ostvare svoje potrebe. Načelnik gradske uprave Vladimir Radojčić izričito je rekao da donošenje novog prostornog plana grada Loznice nema nikakve veze sa otvaranjem rudnika Jadarita. Rekao bih da imamo klasičnu zamenu teza i za mene jedino pitanje koje se ovde postavlja jeste da li smo donošenjem novog prostornog plana grada makar i za korak bliži otvaranju rudnika Jadarita. Odgovor je vrlo jednostavno ne. Prostorni plan grada samo konstatuje da postoji prostorni plan područja posebne namene i da se taj prostorni plan područja posebne namene u obuhvatu koji on
tangira direktno sprovodi. Da li će biti ili neće biti rudnika jadarita je nešto o čemu će se odlučivati u drugim postupcima. Čuli ste da je i predsjednik Republike čak ponudio i referendum, bilo lokalni, bilo regionalni ili republički, a tome će prethodovati više postupaka koji se tiču kako strateškog dokumenta u pogledu zaštite životne sredine, tako i studije o procjeni uticaja na životnu sredinu. Grad Loznica će kao zainteresovana strana imati proaktivan pristup i daćemo doprinos da organi naše države donesu odluke koje su u najboljem interesu građana i Loznice i Srbije, a pre svega tu je ključno pitanje zaštite životne sredine. To je sve što u ovom trenutku treba reći vezano za potencijalni rudnik jadarita, jer rudnik jadarita uopšte nije tema prostornog plana grada Loznice. Prostorni plan grada Loznice se bavi drugim pitanjima koja su od izuzetnog značaja za privredu građane grada Loznice. Čuli smo od glavne urbaniste, dakle, pre svega pitanje ozakonjenja. Imamo na stotine objekata porodičnih kuća koja su, tako da se kolokvijalno izrazim, na čekanju, dakle, postupci su u prekidu, jer je nemoguće te objekte ozakoniti bez novog prostornog plana grada Loznice. Dakle, ljudi čekaju, bukvalno svakog dana zove nekoliko ljudi i svakoga dana gradsku upravu kako bi dobili informaciju da li je novi prostorni plan grada usvojen kako bi mogli svoje porodične kuće da ozakone. Prostorni plan grada Loznice je jedini planski dokument koji obuhvata i seosko područje grada Loznice. Dakle, jedini planski osnov za sutra izdavanje nekih dozvola vezanih za seosko područje. Zatim tu je razvoj koji se tiče koridora saobraćajnica. Dakle, imamo kroz novi prostorni plan imamo definisano nove poslovno-proizvodne zone. Svi smo svesni da je i prosto svako ko prođe jednom kroz ulicu Republike Srpske vidi se da nam je postojeća industrijska zona Šepak u potpunosti popunjena. Predviđamo formiranje nove industrijske zone, što je neophodno gradu kako bi privukla nove investitore, odnosno kako bi se razvili postojeći projekti postojećih investitora. Tako da zaista želim da informišem građane da ukoliko su dobili informaciju od pojedinih političkih organizacija ili od određenih organizacija koja se bave zaštitom životne sredine, da je prostorni plan grada koji će se naći na sednici Skupštine u četvrtak, odnosno sutra, verifikuje i prostorni plan područja posebne namene, da je to obična zamena teza, dezavuisanje javnosti, jer prostorni plan područja posebne namene je utvrđen uredbom Vlade Republike Srbije i mi smo u obavezi da ispoštujemo uredbu naše vlade. Loznica je grad koji je blagovremeno donosio planska dokumenta u skladu sa zakonima, što je i stvorilo uslove za razvoj grada, rekao je načelnik Odeljenja za planiranje i izgradnju Vladan Tripković. Poslednji prostorni plan koji je usvojen bio je 2011. godine i taj prostorni plan je zakonom o ozakonjenju i usvajanjem zakona o ozakonjenju bilo potrebno menjati, tako da smo mi doneli blagovremenu odluku 2018. godine da se izvrši izmena i dopuna prostornog plana iz 2011. godine. Tom prilikom je doneta odluka i da se radi strateška procena uticaja tog plana na životnu sredinu, odnosno izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, i moram da kažem da je svu zakonsku proceduru Odeljenje za planiranje i izgradnju sprovelo, da smo obavili rani javni uvid, da je bio javni uvid u toku od 30 dana i da smo na sve primedbe građana koji su se tom prilikom obraćali davali pisane odgovore i objašnjavali planska rešenja. Ovo je sada prilika da, mislim, jako dobra stvar za grad da se ovaj prostorni plan usvoji, da je to sve u skladu sa zakonom i bilo bi besmisleno da se ta tačka dnevnog reda sutra skine sa skupštinskog usvajanja. Mi smatramo da će to doprineti višestruko razvoju grada Loznice i mislimo da je to samo jedna od dobrih stvari koje smo doneli
u prethodnom periodu, donećemo i u buduće.